May ni sari inrini sang ni somni pani ani e thlir to la ngai thatu zong zong te in javain du sangna chibai kan buka chau Mariupol khopuya Azovstal iron and steel plant mun lein huai Ukrainian pasal thale ralshat indomi mirorum zwal Azov battalion Ukrainian National Guard tiako mi sang ni vel da chu Russian President Vladimir Putin chuan chakai angmaya akotopa tran an khotlat na mun chu himle dam taka chosan an du ani chuan ral thuam tunga in pe surrender turin aputa nase Azov battalion hote han chu ti mai maya tlom le Russia kota in pek an tum lo bur mai ani an in surrender du lo ani ngat chuan Russian sipai te le Donbas region a hel ho le Diwakner group private sipai mercenaries ten lu cho in nunna chana le thisen chuana tam tak alwan chu ngai rin ani Mariupol khopui veng him platu Azov battalion hote hi mi sang hi chuang an la ni in hriat ani a an zinga hian sipai hliam zanga don le civilian zathum chuang la om ni hriat ani bok UN Chief Antonio Guterres chuan UN Security Council meeting a Azovstal steel work atangin tunka chuangin mi zanga chuang hmun hima son chu an ni ti in mi puite chu him taka lak chu vek tomin UN le International Red Cross Society lemin an boipui mek ni in a soi nimin zit tom ni chonhua po rescue operation nei ni in he thu bua sai la hian bi engzat chenge mun hi ma thia chu an ni ero hriat alani lo Sky News chuan Azov battalion ho te hian Ukraine namhla national anthem sa in Russia kota in pek an tum hau lo ni na soi Azov pasal ra huai sentian an sai live video an te chuka Twitter a da chu ani ma se entik lai mi nge ero fin fia theilo ani Russia chuan Azovstal steel work mel nga belvel tu chu an bom na sa in par chuang hial kopin mei khu atamin mun then kata mei al achuak na sa le ani Azov battalion commander Denis Propokenko nupui Katarnia chuan phone manga apasal abiang nuwa chuti maya an mel mate kota in pek chu an tum hau lo an be sei chu thil mak miracle chu ani ti in chuti nga apasal tongkam a han hria chuan binti a zo veka dam takin mang thale in ti na tongkam ang ani ati President Putin la chuan mei ni kwa nazi ho te an tuk tlom na ni hria rengna ropui taka anom huna Mariupol ko pui chu la tole Azov battalion miral shat ho tukloma nena tum kau choi ang main nena hla do chamnan Mariupol hi nia thunun ngei atumani Azov battalion ho mi sang he chuang te hi juda mi huai sen ho masada kula anmel mate kota in pek aya an tang ralraya dam chuak pani khatbak an amlo ang mai khan kan sakwan Ukraine ramtan ti in an ram le nam channan pia le daya an sal nan mai don emni ang ti chu khovelin athir thup ani bermai UK Defense Ministry chuan Russian sipai te hian Mariupol hi la ka thunun ngei tumin an beingor hle ani ati indo pui panina khan Stalingrad ta nasa takin nazi sipai te le Russia sipai te chu thisen tam tak luang zai zui le luang tam tak chua pha in aloi khuain weitwa khatiang ang deuh khan Azovstal steel waka hian in peina na sa le rap thlak tak achuak don ani mai le Azovstal steel work mun hi sangkha chokwa somthum chowa indona chua thut puwa tombuk thamang kheng tura Soviet Union ina adwan in nuclear indona kara po lein hoitana la tom him thei tura ngai ani kumzabi somni pakhana huna po ral thuamte nena inkulna rem chang lutuk lein hoi khopui underground city thatak mai ania Putin chuan kan hi kalta khan tho takial po an thlok suak tur ani lo ti in asipai te chu hual beta zim tot tla turin thu pek alo ti chuak to ani kha Russia hi dang cha tlatin Azov mi le sa te hi eile in tur adan cha thei chuan Ukraine sipai te hi rei tak tan kho thei tura ngai ani lova ma se chole tui le ral thuam an pek thei chuan thla engemaw zat dam ko chuak thei tura be si an ni thung tun din ma chuan Ukraine sipai hliam tur zanga vel oma soi te hi UN le Red Cross Society malak na nga mun hima son chu an ni lo chuan an hliam tuar lovin an thi mai thei tura ngai an ni a
Mariupol Maor chuan Azov battalion hoten en mipui te chu thia chu an ni ngei theinan in piak na nei bek zel ani ati an in piak rem thei ngang lo chuan ei tu le ral thom an nei chung zong nen thi thlenga tran ral rai mai lo chu du thlan tu dang aom don lo ni in alang chepa tak ngel po thanga amei chin chau ok ma se tal chuak du lovin ko ok to na lai leng khong e ok lum thak te ang ti na tal chuak du lo an ti ang dawin Azovstal Steel muna Azov battalion ho te hi an tang ral rai mai don em ni ang tu ma kan chang thei ri lo chu ani hi i lo thi zel report mai te ngu Ukraine President Zelensky chuan hoi sen tak le lo nei map lowa Mariupol ko pui veng tlat tu te chu fakin bom le missile ka awanga mei khudum ngen ngun van sang lama in pang pui zel tup mai chu athu soi lai ati langin ngai ruatin he thil hi semmun ang mai ni ati hial mai Andriy Yermak Ukraine Presidential Staff photo chuan Mariupol muna mipui hual be te le Azovstal muna Azov pasal tha te him taka lak chhuat tum ani ati ma se engtika nge ti asoi lo thung Nizam Khan President Zelensky chuan mipui te hne na thu cha asoya British Prime Minister Boris Johnson an hoisen taka atan puina le athlop tlatna wangin lom thu asoya entik ni a emo chuan hne na changin Britain ram angin mipui ro relna le azalena fam kim a om abei sei tu te soilangin thank you Britain thank you Boris in vaya chunga kan lom tak zete Ukraine chunga ro puina om ro se ti in athu soi ati to pani Germany chuan Ukraine hi ral thuam thatak takin tranpui turin ma alamek boka lai pui thachi self propelled hoiger pasari lai Ukraine an pekte mandan Slovakia rama slai khua anjirtir don in German Defense Minister Christian Lambert chuan soya hemi turian Dutch Defense Minister point nimina ati ti pui to ani US chuan Black Sea tuipia Russian indo long chuan vor Black Sea Fleet ta flagship warship Moskva long lian sipai indo mi janga chuang le ral thuam thatak tak ballistic le cruise missile pai ther fuk mai Ukraine sipai ten Neptune missile manga an ka pil sak chung changa Moskva warship pomna Odisha tuipui kamatanga mel sombuka hla zong le a omna mun te vekin Ukraine sipai te an lo sila Biden admin chuan Ukraine hi intelligence report te alo ruk vel zel thin alo ni ti The New York Times chuan atalang hetinga thopon hi US senior official a hming thupla chuan Ukraine in Moskva indolong hi abein akap don MT ero anshalo nin asoya khomwala thanga a omna hlat zong Black Sea tuipui vok hi por tuya cheng angmaya bokrun mai omna degree te anshel ani hetinga Moskva indolong turu buru takka pilna konga US a inrol thu hi NBC News chuan ajiak masaberani heti lai hian nimin zirtom nia khan Black Sea tuipuya Russia indolong Admiral Grigovich class frigate chu Gemini Island bula akanga thlona mangte in chan chu na tho mekani Ukraine anti-ship missile ka ani nge yam ti achiang lawa Ukraine sipai te hian Russian indolong pali an lo kap cheto ani American mipui te chuan Biden admin ten Ukraine an tranpuina chu an thlopin an pongpui tlangpuya ma se President Biden chu rum le khau tok lova an ngaya Republican ho tu te pe chuan na sa zokin Ukraine ven himnana thapui tho turin President Biden hi an nor thin ani Biden a sarkar hian Ukraine tranpuina turin US dollar tu le ding on somthum pathum loi pek arem ti to a Congress a chu ai tam le ral thuam tam zoka tranpuina tur po pass thoi an tum House Speaker Nancy Pelosi le Democrat foi tu mitlem te than big ten Kiev khopui tla in President Zelensky le akhon bal upa te chu karkal ta khan an lo hutwa tranpuina pek zel le huai sen taka Russia pong lekna do dalna an beina an fak le ani President Biden hian athu puang tu Press Secretary Jen Psaki chu thlakin mei ni som pathuma tangin mi hang black nu mong ko hur thlop tu satlia mai ni lo ama po lesbian gay bisexual transgender LGBTQ member wall out aga gay ni ta langa zapui lo tu Deputy White House Press Secretary ni lai Karine Jean-Pierre su amang don ani ama hi White House supong tu mi hang mei chema saber tu ani bok tun ma in Biden tan thei top lo chwa tu le Democrat ho te pol pakhat progressive group le Chief Public Affairs Officer lo ni to
NBC le MSNBC TV a political analyst lo ni to thina ni President Biden chuan Korean chuan athiam le finna le hriatna chu Biden le Harris administration ayo in American mipui te ta na mang don ani ti Korean hian New York City train politics a ain votana President Barack Obama huna po advisor jinga alo tel phato ani President George H.W. Bush hun lai khan mi hang nu pakhat Judy Smith chu White House Deputy Press Secretary a ruat alo ni to a Marse Karin Jean Pierce angin top post ro velo ni Jen Psaki White House Press Secretary kal chuak tur hian enge ati don a soi lova Asia News chuan NBC News lama akal arin omni in antalang Military expert le analyst te chuan Russia hian Ukraine a beina nuclear ral thuam a hman an ring lova chuti rualin President Putin chuan atum angota Ukraine a hnia atuk tlom mai lo wangin a chi ai chuan nuclear ral thuam a hmang du thu thei ti pol anam ve bok Western official te chuan Russia nuclear ral thuam a hman a hrelo thu a chak chu a fo chung chang hi an soi ho to ani US chuan Turkey Germany Italy le Britain ate nuclear warhead engomazat Cold War lai khan alo da to a Russia nuclear aman thut puin heng ram atang hian ol sam takin Russia chu vai vuta a chantir ve thei mai don ani Russian TV a television host tu mila then kha chuan nuclear ra tu man tu chung chang hi an soi ho to a Britain phe chu mini jani chung lekin intercontinental ballistic missile mangin vai vuta an chantir thei thu te le mi zong zong kan la thivek don ti te mi pui an soi thai nge an mi pui rilu inral ringa lo impo sai turin an du ti te ero hriat ani lo thakalta khan CIA director William Burns chuan Russia chu arin lo takin Ukraine a che chelia chu wangin nuclear man atum thu a soi chu ngai sam taka ngai thlak lemo chi ani lowang tactical nuclear weapon ema nuclear claim te loyal ero amang thei ani alo ti to a ma se US ram te hian nuclear man tumna angzongin tongkam an la chak chuak ve ri lo thung General David Petraeus CIA director Louis Afghanistan NATO sipai commander chuan President Putin chuan achu chualin make Russia great again tur emoti in Ukraine aruna ma se make NATO great again asiam ta jok lawani ti in Ukraine arun ko NATO ati chak lovin athender don emo atia tunma jong ai NATO chu ati tangwalin ral thom le sipai ti chakonga ati thangkharna sa le ani Germany chuan anram defense budget ati pung chho thur maya NATO sipai indo pe mai ta chu Western Europe rama aninzar pharna sa le ani ti in Deutsche Welle news aril German Chancellor Olaf Scholz chuan defense budget atan US dollar tluk le ding on zapanga da in an GDP train 2% chu German Bundeswehr military thuam chaknan man turin apuang ani hetiang rengin indo pui panin wa Germany defense budget hi chiapom angmai na pung thur ngai lo ani Ukraine indona hi are mai lo chuan Russia chu West Ram 10 an tremin an hrek charna sa to mai sia ral thum le sumlama har sana tokin Georgia Moldova le Abkhazia ram te poin Russia chaklo hun lai chuin Russia in alo opsak to an ram da chu tharum manga lak le duin an be mai theinin expert chu an ngai ma se Russia hi super power ram lo ni to thin ani wangin chuti main athapui cha ol sam turangai ani bik lovang Amnesty International chuan Ukraine runa Russia chuan war crime atinge yasoin Donatella Rovara senior advisor chuan Kyiv conference ania March de April thak khan Russia sipai te chuan nasa takin war crimes antia chui chiana mi sang kwa soi sakna le thana oma soin International War Criminal Court a ngai tu turin kan thlen don ani ti Reuters news chuan tual thana rap thlak tak unlawful killings tak Kesom ni pani chu document fel taknen Amnesty chuan Yablunska le Vodoprovika kotlera anchin chi ati buka le irpin kwa civilian zalizet thana oma kutkhir saka munle muna ka ti hriada nu ma silai luna an taksa muni na soi heng civilian tual thana mopur tu sipai le an ho tu military units po an ming le rank thlangin chin chia fel to ania 76 Guard Air Assault Division ani Russia chuan heng war crime le chibing ten fai tumna genocide tia puna hi nasa takin alo phato thina Kremlin tu pon tu Dmitry Peskov chuan buka kwa thil thleng chu phua chop thon thu ati sak thung
Russia Defense Ministry chuan Imin Khan an missile ka in kilometers khua Ukraine ral tuam da thatna an kap che ti so in an anti-air defense chuan Ukraine in do thlona Su-25 le MiG-29 te chu Luhansk region chaklama kan kap thla ati G7 ram hausa US Germany France Britain Canada Italy le Japan te chuan mei ni riat pathiani khian video conference ta in Ukraine chungchang an soi ho le dona Ukraine President Zelensky po atelang German Chancellor Olaf Scholz chuan German mipui te hriata Ukraine chungchanga an dinna chiang tak Sunday tlaya soyang Germany hian Ukraine ral thum pekna konga achemuang ti in asoi sel to thin ani viewer te hne nangen na kan han jep vele ange kan channel mina subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han som chowa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zung the nan in tan po a ol samnan notification bell kha in metanga ola in da don ya in zawa in him takle dam taka chung kwa lo zel turin du sakna kan hlan non le cha u